webale muno omutekaniza wa program abo mugisa guno ogundi ogunasoro kutunga omnyenje kalenu kandi omukiro kinu ekishaka kya Ruhanga atwaire okuba hano omaiso ga Mukama ni nyowe Reverend Derek atwairwe omulisa wobulisa owarwa mukora ombusabadukoni bwa mukole omburezi bwa Rwenzori kandi kusanga mu district ya Kyenzozo ngantusima muno TV West abo mugisa guno gwe kutoha obutosa kubagana hamo itwena ekigambo kya Ruhanga kandi okusabira hamo akwa eka enya kusabira hamo yikara hamo omnyenche kalenu Ruhanga ekigambo kyateire hansi omutima gwange okubagana hamnenywe abarukundora nike kigambo ekieka kandi nza koyisa ekitabu ekyo kubanza esura 2 kutanka n'urukara orwabiri 9 okubanza esura 2 urukara orwabiri 9 omusaiza nicyo alerekera ise na nyina aterane na mukazuwe nabo baliba omubiri gumu kandi bombi bakabali busa omusaiza na mukazuwe kunu batakwatwe ensoni Mukama asimwe abesemo eka erimu omusaiza kandi erimu n'omukazi ubu nobundi habamo n'abana nkoko byandike kutugambira ngo kwa abana kisembo kuruga Ruhanga basokubaho basokutabaho baitu eka nekorwa omusaiza hamo n'omukazi abantu bano ababiri nubo barukora eka ngo kuto abantu hura omukigambo kinu ekinyakule omukubanza esura 2 urukara orwabiri 9 ngo omusaiza nikyalerekera ise na nyina aterana mukazu niko solo kuba muntu omu hati omuntu omu wakwali omu kyokumanisa ebintu byone bakwamba mbabikora nka abantu abamu omnyenche kalenu abarukundora Ruhanga nabazamu nobomezi baitu abanyakwina amaka munsemera okuba abantu abamu tukateranizibwa hamu iyo ukateranizibwa hamu na mukazi wanu kumusolo kwa kintu kimu kandi omukora ekintu kimu omukomolibamu nebimukora byona neba nibigenda omaiso so nka omusaiza n'omukazi otwatula okora eka olokora eka yirugenda maiso nimusemera kwa bamu mutekereze kimu mukole kimu mulebate hamu mugende hamu mugume hamu obwire bwona nuko musobole kukora eka enungi erikwaisa Ruhanga ekitinisa omukukora musemera kukora hamu ngoku Bible irikutugambira okora kulima mutule mulime hamu sente zirarugamu muzikoyese hamu mukole kintu ekyenywena ekikutwara maiso eka kandi omu ekindi eko bwera ryo gumaho abarukundora usemera kwa byesigwa omusaiza no semera kwa mwesigwa hali mukazi wawe naiwe omukazi no semera kwa mwesigwa hali musaiza wawe niko musobole kuombeka eka enungi erikwaisa Ruhanga ekitinisa ekindi omuka omu no semera kwa abantu abarukugonzangana omusaiza nasaba kwa nagonza mukazuwe no mukazi nasemera kwa nagonza musaizawe nuko musobole kwikara hamu akwa omukwa ni mugonzangana tumusobora kugobezangana omukuba ni mugonzangana tumukusobora kulema kuteka mungana ekitinisa bwite ngonzi na mbere zitali ebyona nebibaho kandi eka tesobora ekabaho so omnyenche kalenu Ruhanga nabaza mnaitwe abafumbo baswerangaino omusaiza n'omukazi ngo tatulwa gukora eka enungi no semera kuba hamu na mukazi wawe abokuba okaleka eka yowanyu hiso na nyoko wabaleka weja mu musaiza niko solo gukora eka kandi umuko muli muntu omu so hat eki nsemera kwa abantu bamu nuko Ruhanga solo kutukonyera nuko tusobora gukora eka enungi ebintu ebikusisa amaka Ruhanga tukonyera sobole okubihaho ebintu ebiso kutubaganizamu no kutulemesa kora amaka gaitu gagenda maiso Ruhanga tusamoyo Ruhanga atuyambe solo kurugamu nketamiro amaka manyi gasisirwe etamiro abantu bakujya mukutamira nobuzonizo babo biyeba nk'abakazi bubiyeba nk'abasaiza hati eka esisikara eka enungi ndio kitinisa kya Mukama kandi omukazi nasemera kwa musaiza we ekitinisa kandi ngo Kristo yagondeze ekanisa nuyabere mutu gwe kanisa no musaiza no kwali mutwe gweka kandi omukazi nasemera kumutamu ekitinisa kandi omusaiza uwe nasemera gonza mukazi ngo kubebule kuturagira omukitabu ekyabe Efeso esura 5 kutanka lukara orwabiri na 2 leka tuyondaze tusabe omnyenche kalenu Mukama nyona bagenzi bange tuli omaiso ga omnyenche kalenu ntukuramye muno ntukunyumiza
kandi kusima wekero kino kishaka ekyo twaire ntuyehongo mukono gwawo ombyona gwabaza muno bomezi weitu hakigambo kyeka ntuyesabira okutusobozesa okutamagezi no kwetegezo ganambere yiwoli nuko tusobole okusobora kandi okora eka ekwaisiya iruhanga ekitinisa kandi otuho kwikiriza obujonozo bwaitu ngabasaija n'abakazi omaka oku nuko eka ebe egeri kwaisiya iwa iruhanga ekitinisa ombyona olinde abantu bona bakutorora olinde TV West kandi ombyona abana bawe obusingo okuganambere yiwoli kandi obahe nomugisa gwa ruhanga obusobozi bona isito n'omwana moya kwera nguba hari nyinywena gubebe mbere omaka ganyu omuruzaro rwanyu omirimo yanyu gubalinde omukero kino kyona kandi gongere okuba TV West n'abakozi bayibona kandi guba byona nk'abana baruhanga gutabarugaho okuruga hati n'obusingo butahwaho.